maka tiga putra iku sane mangkin ngiring sarang sami cerita yang didiang kewentenan maka tiga rarine punika gales dohor bagus cerita yang maka ketiga rarine punika gelis pinaka dhuwur tur bagus pisan salah sedoso cila sesolahan ide maka tiga punika wantah sadu susila masa matan seku kumandiraris ring sejoroning masa matonan ide sekumase maka tiga ide masa matonan bakti mareng aji dia napi malih ring aji mewah biang idene putra sinami wandah kalidang subatika maka sami jaya sakti maka tiga putra nidane punika wanta purusa bersakti mau wisesa jalani rahina cerita yang mangkin ring rahina sane becik puniki yang tunggal mawas ares ring rahina galasane becik punika ide yang tunggal mawacana ring okan idene jenis suaba pada runa udah cening okan aji maka sami sane banget sayang aji sane mangkin cening subuh ane madan keleh sapunika yani aji coba sane mangkin pasti kecening sampun nawa kawentenan aji sane mangkin subo mawas tewurdewa
Cening padet ngentos ya mapan haji subuh madan werda subuh kane madan lingsir patut wantah cening ngentos raris linggih hajinya madat agung ngenter swargi silih sinungil ragan ceninge wantah sayuwati padet ngentos linggih hajinya nikasane tene apang jening nawa silih sinungil lokan hajine ane paling keleh ando padot ngentos aji yening mandut minakati drastene oke ane paling kelih wantah padut ngentos linggih aji madeng-madeng laudang cening mewe rasa sane mangke haji masuk serah tekening ragan ceninge laudang janing yen melik bagang ane madan unduk kene jani neto cening saking mana aning suci saking mau naji ngide tekien ragan ceninge mangga mlik bagang pinako bebawasane punika kedasarin antuk manah sane suci nirmalu abang dosen matur biodang pinunas ajine apang sing metu sane mewasta biuda megarang yen cening ajak nyamuk apang sing kedua sangkan megarang rangin apang tu sing yen cening meyakan peturu nyamuk sangkaning megarang dadi ratu yang is maya ya wes Wah sapunika bawas ide yang ada ke raris yang ismanya yang bisa tiang talar jumbo jati
jumpu ring atur yang antages kadiasa punika wet ambas angin suka Itian jumpu wet embas angin suka sane patut matak natuk nanging titiang nenten jumpu sakewanten titiang nenten pisan jumpu nenten jumpu ini punapi raris pemargine ring bawas yang titiang nenten jumpu ring bawa siang antaga di wau ngangkan diri paling padat madeg natanya titiang nenten jumpu ring pangangkan ipune sahaso anggane watah sane patut ngantos ning haji dewe titian ambas aji janten sampun uning ring indik wit emas titiang putih dalam wiwit mami titiang pinaku putran ajine sane embas mawit saking putih taluh titiang kaler patut disiang punika sane mawenan yen manut sekali mana titiange anggan titiange taler patut madang nate ngandas aji madang sangkaning punika titiang taler patut sane mewastu ngentos laris aji nyender sane mewastu suwang yang andagang nendan pandas yening kemana antuk titiang sane nendan patut ngenter suargan boya jawenten tios wadah yang akal lurus aji Ijah
sane mangkin durusa ngaji micayang sing kesane punika rengangan tiyangnya Mireng bawas yang es maya Wawu miragi bahwa siang Ismaya sekadia sapunika sapunapi raris pemargini yang ada genika yang antago raris ngucap sadeng nengkek Wawu miragi bahwa sesapunika yang antaga duka raris ida ngucap ada mau ulah basuh ida yang Ismaya adanya di dewa lalu memunyi ngaturan sabda ini haji ngarang tiadian sing pantes di dewa bos pengajuari ngurahan tidiang pusing pantes aneng madan ngisi kuminya yang nengapun putih lan kuning dalam sing dewa nawa sekala dewek tiange wantang ngapun ane muaste putih lan kuning kalungnya Anto Cina yang terlihat Anto subuhane macina nyiriang sikian titiang kelihan tekian ragani dewone pantas nyandang lingge aji Anto subosane mawena titiang pantes raris ngisi guminya raris nyawe ya is bawain channel raris nyawe yang Ismaya dewa ratuanku wawa sepunika bawa siang antaga raris yang Ismaya nyawes saja putih kalau beliau ngatakan ya nali mula saja putih taluhe ngajak salin taluhe
boleh talo ane ngaput putih lan saring taluhe mula yai kulit taluhe yen putih ane dosen ada diastute kulit taluhe ngaput nanging yen putih sing ada rare sampun api pemargine sina kalau ento janten sampun taluhe punika kewastanin taluh semu ada dewa liung wajah yang ada nyanyi dewa liu muswang muni yang apa ngantos aji sudah ane jane tiang masih padat ngentosin aji ngender suargana yang antakan luka pisah ide yang antaga duko pisan minakati mireng bawas ide yang Ismail yang Maya ada Leonan Muni dewa yang Ismail ane jani nyanyi dewa pas liu muswang muninya Anin ada madan agung yang saja dewa dot ane madan ngantosen linggih aji iki ring suralayu tangkang kapan malu dia ane jani tangkapin yang malu kewisesan dianya yang Ismail ngadang kalintang bendu rikalaning punika rares yang Ismail duka pisan miragi baos yang antaga kedap panata dewa dewa yang antaga kengken dewa nantangin dewa titian jagi lakar nyantokin kawisesan gitu yang asa yaga
kepen Apa dewa nawa titiang atapak nganan tusing wakiring nang kepin tantangan dewa.